Reesen wie Kinnig ass a Frankreich namen net méiglich noch net opportun. Vun e Sondech bis Mëttwoch sollten Charles III. A Frankreich op Visit in Paris a Bordeaux, woren Programm grad déizwo stiet, wo et wenn's der umstrittener Pensionsreform hënnt, zu schwere Konfrontatioune kom tëcht der Poli a Manifestanten. Comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour Sa Majesté le Roi et la Reine consort, et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Dänemark huet de vu Russland kontrollierte Betreiber vun den Nord Stream Pipelines gefrot, sich am Baltische Meer Lese vun engem Rätsel ze bedelechen. Et geht en unbekannten Typ, den bei enger Inspektion opgefallen wo onmittelbar nief der Eenjahr nach intakter Pipeline. D'Hëlfsorganisaioun Médecins Sans Frontières huet virun der Côte vu Libyen 189 Flüchtlinge a Migrante gerett, die no 20 Stunden am Meer a Seenot gerode woren, d'Leit sinn aus Syrien, Bangladesch, Pakistan, Ägypten, Eritrea a Gaza. Eicht Freidesgebiet an haut fir Muslimen am Ramadan, das Joer dat heisi Biller vun der Al-Aqsa-Moschee zu Jerusalem, wo glücklicherweis Auseinandersetzungen mat der israelischer Poli wie an de 40. Joren ausbliewe sinn. De Ramadan ass den 9. Mond am muslimsche Kalender an Feld des Joer an dieselwicht Period wie dat Jüdecht an dat Christlecht Osterfest.